THEIHAI HNAH Thatna Pariate Mitam takin ramlum le nong om chin THEIHAI ra thlumtui dan chu kan hreto anga ma se a hna po hi alo ei thei ring ti kan la hrehlum om love THEIHAI HNAH no ngal mai te hi ai it om thei hle a nam then khat chuan eyatan an chhum fo rengani a chan chu a hna te hi chakna pai tama ngai ani ba ka Thingpui tan le supplement siamnan atangkai wangani THEIHAI chikhat Mangifera indica anti phechu kumtam takchung ayurveda le chaina ho damdoi siamna manruwa atan man aloni to a THEIHAI kungte akorte ahna te azung te le ara te hi damdoi atan manchin ani ngei maya abikin ahna hi zunkhum le na dang enkol na atan tharia win an shia ani science thiamna manga zirchian na tangin THEIHAI HNAH Thatna le mantang kaina tur chi sang pariat I han soiti ang pakhatna chocha apai tam THEIHAI HNAH hian chocha enge moza abikin polyphenols le terpenoids apaya terpenoids te hi mit khopmu nan le natna shik do tu tan apoimo a kan taksa khol chezel turveng tu antioxidant anitel ngalbok polyphenols hian antioxidant baka taksapon lama harsat na sang veng tu apai tela zirchian na ina tarlan danin pumchunga bacteria asiam tha in thaul tukte zunhlumte lungnat na tele cancer enkol na le ven na atan atangkai hle pani na natna do tu ani THEIHAI HNAH hian kan taksa a natna thlen thei tu dole tu tur chocha anti-inflammatory properties apai tel ngei ni in an ngaya kan taksa a na alo om hian ama le ama intidam turin na athok zui thina nom sam lo na emo hliam emo alo oma enkol vat lo hian natna chi sang kai aul sambi kani ramsa manga zirchian na in atarlan danin THEIHAI HNAH anti-inflammatory properties hian thluwa ka harsat na om thei Alzheimer laka aveng theya ramsa chikhat sajua enchin na nei ni in an taksa a ri na ke khat zela chutin THEIHAI HNAH fir milligram nga 80 anni a chu chuan thluwa ka natna om thei laka nasatakin aveng ti mu ani a mishinga enchin lanilo ma se athat ve nge arin om hle pathumna thawlu tuktur aveng THEIHAI HNAH fir hian thawlu tuktur te zunthum te le lungnat na le akai hnoi nat na om thei tur te po aveng theya ramsa a anzir chian na in atarlan danin THEIHAI HNAH fir hian taksati mur kara thaw in che khom tur aveng theya chu baka THEIHAI HNAH manga enkol na dong ramsa te chuan thaw an pai tlem zokin thaw le thlum thunun tu adiponectin anti apai tam zok ti mu ani tin cholkar som pani chung puitling somkwa pasari an taksa phu ba ka ritte zirchian na nei ani a ni tin THEIHAI HNAH fir milligram za somnga pek ani a chungmi te chuan midang te ain an thisena thaw an pai tlem zok ti mu chhuwa ani chu wangin zirchian na then khatina tarlan angin THEIHAI HNAH fir hian taksa in thaw asong bol na konga atan puin thaw lu tuktur laka min veng thei nia ngai ani palina zunthum enkol nan THEIHAI HNAH hian kan taksa in thaw asong bol na konga atan pui awangin zunthum enkol na konga apui thei taksa a thaw in che khom atam lutuk hian insulin resistant athlen theya chu type 2 diabetes omtir tu ani theibok enchin na pakhata chuan THEIHAI HNAH fir chu ramsa chikhat saju an eitira cholkar ni hnuwa chuan thaw chia le thisena sugar level chu aniam pha hle ti mu ani tin sajua vek zunthum enkol na atan THEIHAI HNAH fir le zunthum damdoi eichi gleben clamide chu
Tolkar ni chung en china nei ani a THEIHAI HNAH atanga siam mga enkol te chu an blood sugar level an niam zok hle ti mu ani. Hetiang takaram sa a athat na mu ani awang hian mishinga po zunthum enkol nan a man tlak hle turangai ani. Pangana cancer veng tuatan THEIHAI HNAH amengi ferin hian taksakholin na athomu manlo awanga harsatna oxidative stress le inflammation te adoulet theiti voiduai lo tarlan ani a test tube manga zirchian na atangin thisen cancer te chuap thluak nute chulmor le prostate cancer enkol nan te po atangkai hle turangai ani. Parukna pumpuilong ulcer enkol nan THEIHAI HNAH le apil ilovel shim hi manlaya tato pumpuilong le chopai tro ilama harsat na neiten in enkol nan anlo mang thin to a THEIHAI HNAH fir chu ramsa chikhat sazu eitirin en chinna nei ani a chutianga an enkol te chuan pumpui natna an nei tlem ngei ti mu ani a tin mengiferin pe in en chinna nei ani boka chu chuan chopai tro inalama apui ngei ti mu ani bok. Pasarina vun hrisel na atan antioxidant apai telawangin vun chuar ma tur le lang upatur atinep theiani. Ramsa chikhat sajua zirchiana neya THEIHAI fir an taksarina kezi khat zela milligram somli panga eitir ani a chu chuan collagen siam chuana a apui baka vun chuar seizong atitoi ti mu ani. Tin test tube manga zirchiana neya chuan THEIHAI HNAH fir hian kan taksa a bacteria chikhat staphylococcus in natna athlen tulaka minveng theini in an shia a tin THEIHAI a mengiferin om hian vun thak le ro baka hliam enkol na a apui ti mu ani bok. Pariatna sam enkol nan THEIHAI HNAH te hi sam than that nan le sam enkol nan an lo mang to thina helam kunga hi chuan ataka zirchian na ero alatlem hle ama ero chu THEIHAI HNAH antioxidant te hian kan luleya sam tona laya hair follicles aveng him theya chu wangin sam enkol na atan po mantlak hle turangai ani. THEIHAI HNAH mandan tur THEIHAI HNAH te hi along ei mai thei ani rualin Thingpui angzonga in mai hi an chin thandan ani a mani inatana THEIHAI HNAH Thingpui siam don chuan na som atanga som panga kha tui no ni no thum nen chum mai turani. Tin THEIHAI HNAH atanga siam a powder te atui fir te le cholam chi supplement te po a omboka a powder te hi tuinen cho pola in mai thei ania vuna te noi mai thei ani baka in bual na tuya te po pol thei ani. Hei baka hian THEIHAI HNAH atanga siam capsule zainamite anti chuan mengiferin za somruk apai tela chu milligram za somli atanga zani zelin ni khata voi khatemo voi ni emo ni tin ei thei ani. Amai ro chu kan himle zwal jok nan THEIHAI atanga siam supplement te hi ei ma in mithiam ron masak thin ni se. THEIHAI HNAH hian side effect aneim. THEIHAI HNAH atanga siam powder tele Thingpui te hi mishing tan a him to ka ngai ani a mishinga zirchiana fak omlo ma se ramsa a enchina nei to china chuan side effect a om hriat anilo. THEIHAI HNAH manga in enkol du emo damdoi dang ne na mangkop du emo te chuan eiza tur le mankop dan tura mithiam jok te ron masak zel ni se.